Ai kebelai fi hagini kesngi haga keteng mutra jungi Jesus Christ. Mentang hagini kesngi ngikuak ngini pek na ketien jong belai shpang ke jingyap ke jong ukon lang berat. Ka Bible ka keren yangi na kishti ke benengkong jong Petrus ka lenong ka benengkong ka dekat ke bakat pra. Haba fitip ba omda ke ai ke basep kumda ka rupa lani ka ksiar bala sius pa ay fi na kata ke jinglong jing em batala jong fi. Ya ka bala IT pateng na kikpa. Handrai da ka snam ka bakodor kum ka jong ukon langrat. Bakhlam pop bat bakhlam thok bria ka jong ukresken. Ya bala thmu lupa nadu bampat seng nong rim ka perthai. Habang ini keren sepang gajingyap jong ukon lang berat hakini kesngi. Ngakwa ini keren sepang gajingyap jong utra jong Jesus Christ. Nama utra jong Jesus Christ udah ukon lang berat besisha jong ublay. Ubayap na kabentan kapop jong kaperthai. Ladang ipai na gaktian ke jong ublay. Pinsyam ya ke jinyap ukon lang berat. Nadu ke testament ke barim. Iman nadu mensyuah. Nadu ke por ke jong ke kitab Genesis. Nadu ke por jong Adam. Habaki hun jong Adam kiwan man ai jing kenya mat jong ublay. Ka Bible ke tu ini baukan uwan lam ke jing kenya mat jong ublay. Nama ude unong rep juga kendau lawan ra de kiso bat uai ke jingkinya hakmat ublay de kiso bat de jingmi na ke kendau. Handai upara jungu Abel wan lam jingkinya na ki bakhan kong na ki marat ki ba uri nama ude unong ri jingri. Bat ke Bible ke tu ini ba ublay ukhlam pediang satiai ke jingkinya ke jung ukan. Handrai ublay ula pediang bat ula khmi hun sngau bahaya ke jingkenya ke jong abel. Balai ublay ukentat ke jingkenya ke jong ukan bat upediang ya ke jingkenya ke jong abel. Kadaw dai bo ubrio ula lepop agene ke por. Kapop ke peniakhlan ya ubrio na ublay. Bat ka Bible ke tu ingi baga bainong jong ka pop ka de ke jingyam. Na kita daw haba ukan wan lam ke tu ke jingkinya ka bade kiso. Kamdan satia ke jingim ka balakanya ke tu ke por ban penyasuk ya ubrio bat ublay. Na kita daw ublay umla ban pediang ke tu ke jingkinya de kiso ipa. Handrai onda Abel wan lam ke jingkinya de ki jingri. Da ke jingim jong gitu ki jingri. Da ke tu snam ga bami ne gitu ki jingri. Ka Bible ke tu ini ublay lakmi hun ya ke jingkinya ga jong Abel. Hake Leviticus kalenang ga bakat nyaw ga dekat ga bakat saw ka Bible ke tu ini. Na ba ke jingim ga do baro kalong ha ga snam. Bat ka snam kalong na ga menta ka mensim jong ka. Pi ka snam ka yang na ga menta ka mensim. Tiba ubrio unio e ke jing siu spa. Ba ubrio unio e ke jing siam sngau pana ublay. Namar ubrio ula lepo. Don kamban ai e ke jing kenya kepada ke snam. Namar ke snam ga yang na ga menta ka mensim. Na kata daw ngi syamba nadu ka testament ka barim. Kadon ke jing kenya hakmat jong ublay. Bat haba kibrio kikinya. Kikinya daw belang ni daw kun lang berat. Syapang kini ke kubuat ke bangan keren hafi kini ke por. Syapang ke jingyap ke jong kun lang berat jong ublay. Leksi ke man kami adai baha. Bat kini ke kubuat ke bangan keren menta. Bat ke baya adai du. Bat kini gisni menta ki bangingi im. Bat leksi ke bani adai du. Bat kitu ki kubuat. Ki bangidang syua keren na kini kisisngi asngi. Kadai ke jingyap jong ukon lang berat hari jib
Hagapur do blay upalat yaki Israel na gajing long mara. Nagada-gadaw sa sisiyan mentang inyapet na kakitab Exodus kalanong kabakat ar. Bat ngan puli biang kikat tu kan itli kidakot ya gajing yap kajong kunang berat hang ne hapo ri Egypt. To ka Bible ka ong ne na ke Exodus kalanong kabakat ar. Ka ong tiu try ulak ren ho Moses bat hau Aaron hagari Egypt. Bat uda ong ni ubenai unlong hapi ubenai ubaneng kong nagi benai. Unlong hapi ubenai ubaneng kong nagi snap. Tukren hau pat ba baro ni hau pat ba Israel baro. Da ka ba ong haga ba shipau sngi uni ubenai. Tu shim halade mana ubriu yau kun lang berat. Kat kum ka yeng ukpa jungki uwei kun lang berat akmat ka yeng ken. Tilada siyeng kaduna brio yau wei kun lang berat. Tu ai ba uta batlau para marjan yeng kini asyim ya kat badan ke jingken brio. Ka Bible ke tu ini bahaga sngi ke bashipau jong ubenai nisan. Ublay uong ye kikun Israel. Bakat kum ke jingken brio siyeng. Lada duna brio kinghapan kot ye ki para marjan. Kin syim ya ukun lang berat. Saka yeng juki. Bat ka Bible ka krench pang ni ukun lang berat. Uday ban lang kum ni ukun lang berat. Uta ukun lang berat jengpi. Unlong bajanay. Ushin rang ubashisnem. Bat kin sa syim ya na ki jengki lang berat. Bat na ki jengki belang. Turi ya uru hadu khat saw sngi jong ni ubenai. Bat haga jingya lang upat ba Israel baro kinya peniap iu. Haga balajan mie. Uniu kun lang berat ubaki kun Israel kinya shim. Uday ban long naga kenhun jengki ubashisnem. Kamot la kumno ubahahi ha ubenai nisan shisnem mensyua. Hendrai uniu kun lang berat uday ban long buat telem ubajana. Bat kim riu niu kun lang berat hadu kesngi ke bakat saw. Bat haga sengi ke bakat saw kin saya peniam iu niu kun lang berat. Fitiap balai bagi kun Israel kihaban shim no kun lang berat ubat telem badu ubajana. Niu kun lang berat ubamdan gano gajing thok. Ukun lang berat ubamdan gano gajing pang. Nama uni ukun lang berat unsahab aniap ya peli man siu spa igi kun Israel. Kumau tu ukun lang berat nu tu belang hakapor jomo Abel. Uman lam gajing sngau bah khamat jong ublan. Bat gajing yap jong ni ukun lang berat ru haga yeng jong ki Israel. Kan pelat ya ki na gajing yap. Ublay unciem sngau bah igi kun Israel. Watla na pedeng jengki ki babuan ki don haga pop na gajing bakala. Kinom yap haba ublay usyo yap egeri Egypt. Hendrai unyap uni ukun lang berat. Nagada-gada uni ukun lang berat uday buat telem. Uni ukun lang berat uday ubajanai. Ubaniap ya peli. Naga benta kini ki Israel hapo ri Egypt. Kaniru gadai garukom kaba mensyua ki Israel ki jukenya. Habagi wanlam ganu gajing kenya aingu namar kapop hakmat jong ublay. Lada unu beriu lepop uhaban wanlam yo belang ne uhaban wanlam yo utu ulang berat hau lendo agi tempat. Bautu lendo unsa kenya yo tu belang ne yo tu ulang berat namar kapop jong tu beriu ka bautu beriu le. Bat shua ban kenya yo tu belang ne ulang berat. Utu lendo unha bana pek benia unha bana examine. La utu ulang berat uday ni em ubat telem. Uday ni em ubam tho. Uday ni em
ubam matla ne ubam deko. Ladau tu ulang berat udai berjanai. Utu beriau unyok ma beka pop cemu. Hanrei lada uwan lam dau badeko, dau batho, ne ubam janai. Utu beriau unum yo alat, ne unum yo ma egi pop cemu. Nagata kadau ke jing ma ya utu beriau ke syong ha ke jing janai ke jong kuan lang berat. Kum juru ke ni ke khubor pang ke jing yap ke jong Jisu. Utrai jong Jisu Christ ukuan lang berat jong ublay. Uba ka Bible ka ong, uba janai, uba klem to bria. Ubam julep pop, ulayap ake ding fna nega mentai jong aba jong fi. Ban pen yang ni. Nah kata-kata hang ni hari Israel. Ngamat banang hang ni hari Egypt kini gikon Israel. Kila Hashem yo ni ukon lang berat ubat telem ubat janai ubat shisnem. Bat kila ri yaki hadu kasngi ka bakhat saw jong ni ubanai. Bat haga jingyalang gipad ba Israel kila ya peniap ya u andala janme. Nang daw Moses ulang syu yaki. Kin siamro ya kasnam, kin kelan habaro aliang syokat bat ka khli jong kata ga yeng ne ga jingkhang jong ga yeng ga bakidon bat kin saya bam yo. Kin ya bam ya ka do jung ha kata ga met ka balas ang ha ga ding bat yo khu ba khlam thiat. Lem bat ki jhor ba khang kin ya bam yo. Kumne kin ya bam yo. Balapan po yalaki sengkai, kijuti halaki selajat, kidindu ru halaki kiti, kini abami udah gabakir ki. Namar gani gade ge jinglat ke jong utrai. Naba utrai ong hagani ga met nganya lembai ga ri Egypt angan shoyap eu kun nengkong baro jong ga ri Egypt. Ujong ubri bo jong umratu. Pat persya iki blai jong gi Egypt ngan penlong ga jong bishar. Mangan ngalong utrai. Kata gasnam tikan long kadak efi ga yeng ga bapidon bad habang ayo I kata gasnam nganiat palat efi bad ka jing peniap kanom long ban peniap efi habang asyo yap ye ga Egypt ka jing yap ukhon lang berat hayeng ki Israel hari Egypt kala palat ye ki nagani ga jing yap Bible ka ong ni ga dekat ga ba atway anda gumdaw Moses ukhat ikitimen basan baro ajong ki Israel ulang haki tukem shimru yo khon lang berat shaladi kat kum ga yeng jengfi to peniap ru yu naga benaga jinglai ne to peniap egani ga jinglai bat to shimru shisong u hisop bat ha ba pi we ya u hakasnam ka bahaga pliang to kelan ya ka haga thli jeng ga jingkhang bat balo alyang ki shokan kata ga jingkhang ka jengfi manu ro wat mi shabar ke jingkhang jong ka yeng hadu andaman step. Nama utrai unya lembah hakini kami ban shoyap ya geri Egypt. Ti habo yo I kata kasnam haga kli jingkhang. Bat boro aliang kisyaka utrai unya palat ya kata ke jingkhang. Bat unom syak satia yo nang penjot ban wan hapo ye. Ya ga ban penjot. Kikon Israel ga le thik kumau Moses wa. La le kumno haga sngi ga bashithau kila shim yo khon lang berat hayen. Kani ke sngi ke bashipau ka baki shim yo khon lang berat hayen. Kadai ru kasngi ka baki pediang yo khon lang berat hayen. Kani ke ktien shim ba ktien pediang kadai ke ju ada ktien Hebrew. Ngakwa pang ong yifi ki ki ba ublay ule ki dai ki ba pla bat ki dai ki ba ula plan lupa. Hagasngi ke bashipau jong ubenai nisan. Kata shipau sngi hadien ke sngi ke batmai. Utrai jongi Jesus Christ. Ka Bible ge tu ini. Ulai ledrung siapa Jerusalem ku musiyo. Borobor u Jisu ulai julet sa Jerusalem. Aka jing syakri jong u ke balai snem shiten. Handrai hakini ke sngi ke bashipau ularung se Jerusalem ke musiya. Bat kanong ba Jerusalem baru akawai kala pediang sngaw bahayo tra Jisu. Ki kena kilaya mi kilaya rawai hu sanayo kunu David.
Kilaya khet eki ding talai, kilaya kawe eki ding talai. Kiramba kilot eki jan jengki, kisyang eki jan hapo madan mu Jisu unian, udah syong halor pun kada. Ki Farisi kilas ngau lamwir, bat kila bishni yo Jisu, ki ong yo Jisu, ong yakini begin snap jar. Reu Jisu uang, lada kini kin snap jar, ki mau kin angbuk. Kasngi kaba shikau, jong benai nisan kedai kasngi. Kaba khon Israel kia pediang lot igi khon lang berat, haga yeng joki. Kadai ru kasngi, kaba ke Jerusalem ka pediang yo Jisu, ukhon lang berat jong ublek. Kasngi kaba khatsau kaba ki khon Israel, kishim me gitu kasnam gedung khon lang berat ubaki la peniap. Na gitu ka peliang, bat ki we dau hisop. Hakitu gasnam, bat kita akan syaukat ke jingkang jengki. Na jerong bat ar teli ki jaka. Ni ar liang jerong ke jingkang jengki. Kadai ke juga sengi ke bau Jisu uyap ke dien funa. Lesi kini ki dak jeng gasnam haki al yang syaukat. Bat nak liat jeng ke jingkang. Kalong kum ke dak jeng ke dien funa ke dong Jisu. Ke bau layap hakal beri. Keding pna kebadap de kesnam. Hakaju kasngi kabakiyap ki haja ki khonlang berat. Hakaju kasngi utara Jisu ulayap lo ngeding fana. Bat abang iyo i ka Bible ge thu ingi ini ki kentien ublai uang hagani ka met. Ngan mi no bangan syo lot yo khon nang kong baro jong ge Egypt. Ka khlam kan sare ge Egypt baro kawe. Kanan ke jing yang beriau, kanan ke jing lenyar, kanan ke jing ketang hagari Egypt baru kawai. Rehaga yeng kebangan ayo iya kata kesnam ang utra. Nganyat palat, kanam long ke jing peniap agata ke yeng ban penjot efi, abang asyo iap ya gari Egypt. Na kata kadang ngakwa banong efi gini gapor, kumba kini kesnam ke jong khon lang berat, kapelat iki khon Israel. Nak jingyap hari Egypt. Nganget hakini kisni jongi iba menta. Kasnam kejong khon lang berat Jesus Christ. Ubalayap na gamda jongi ar hajas nem tam mensiwa kan pelat yengi na jingyap ban na khlam baro ke baja kini kisni. Lesi pitip ya ke ai ke baja kini kisni. Hot baro bona penen jongi ngihap ini syong hayian. Namar gadan ka khlam ka besar ya kiri we kejadian riu. Hot ni dan kam mengin duai na gamanda gitu ki biya kendu e gini ke jing ya gini ka khlam e gini ke jingyap ka bapur hapedang ki brio gini ki sngi. Ngam kwa ngan penia seriem ya gitu ki biya kendu e ke jingyap. Kum gitu ki Egypt ki badan ha jing sensyal jong faro. Rengi syam kum ba ke jingyap apori Egypt kamap ya no. Kenika khlam gini kisni ba mentaro kamma beno eno. Ai ban pelat iki brio gini kisni. Kaban pelat gini kisni dai tang daga snam ke jong Jesus Christ. La daga snam ke jong uni khon lang berat. Kala ban pelat iki khon Israel hapo Egypt. Katnu kasnam ke bakodo jong khon lang berat jong ublai. U Jesus Christ kala ban pelat yengi na ke jingya. Hendrai shua begini ki khon Israel. Kin peniap yo khon lang berat ki haba kin pediang yo khon lang berat ha yeng jung ki ha sngi ke basipau. Kum juru lada manu na pedeng jungi. Lada ngi kwa ngindan hapa ka snam ke jong khon lang berat. Nengkong ngi haba ngin pediang yo khon lang berat ha jing im jungi. Lada dana pedeng jung fi pimpat ju pediang yo Jesus Christ ke jing im jung fi. Ngakwa pin pediang no yo khon lang berat jong ublai. Madu man pelat, manu ban yadai fi, uban pelat baru ban yadai fi, day tam guni khon lang berat. Ngakwa ban ong kumba utu nong kenya mensyua, utu ulendo mensyua, uba kenya utu khon lang berat. Haga testament barim, umpet setia utu brio balepo, upet neu examen neu utu ulang berat lau jana ini. Ki khon Israel ki badan hari Egypt om baro ki dei ki bajana.
Om baro kiba don ha ketu ga yen ga ba ki shong. Kide kiba biang lut na dong hadong. Hanrai utu ukon lang berat uba janai. Dai utu uba yap ya pli na ga mentai joki. Ladangi pediang yu Jisu hake jing em jengi. Kanum dai ga jing janai jengi. Kanum dai ga jing la jengi. Kanum dai ga hok jengi ga ban pelat jengi. Hanrai dai ga jing yap ga jong Jisu ga ding pna ga ban pelat jengi. Kum ta hakini ki sengi nganget. Kadai kepuat ke biang bahai ini. Basashi sien ngin keren sepang ke jingyap ke jong kuan lang berat. Sashi sien ngin kenal ke jingyap ke jong utrai Jisu jong ke ding fna. Kumno ha ke ding fna ukuan lang berat jong ubelai. Ula jauh ya kesnam ke jong u. Kasnam ke bakuat. Kasnam ke bahok. Kasnam belai halo ke ding fna. Baniap ya pli. Naga bentai jong na bajokfi. Pada ke jing yap jeng uniok ban penduk no ya utau badan ke bor jeng ke jing penyap ubade usai ta. Wat un pelat menawi gitu barok ki pada ke jing syek tiang ya ke jing yap. Kila long barok syek ta bok ke jing lam rau. Ngakwa nginum syek tiang ya ke jing yap, nginum syek tiang ya ke klam, nginum syek tiang ya ki ki bawan na ke jing em jengi. Namaru kuan lang berat jeng ublai. Ulayap na ke bentai jengi. Tau blai. Benar kui pi kulit si buat.